बे समाव उदालगुरिनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय उदालगुरि माजबारिनिफ्राय लाना फैदों बे समनि मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय हरनि समाव जायो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय 45 बोसोर बैसोनि गीता स्वर्गियारिखौ गोबौ सिखाजों गोदनायाव दानना बुथारो गावनि फिसाय नरसिं फानिगा उन फारसे फैना गोदनायाव खास्रि बिस्रि दानना बुथारो लांसुनिया नरसिं फानिगा जाउनाव जायगायावनो सोमोनांथावै खास्रि बिस्रि जिउ खहा जायो गीता स्वर्गियारि बिथाङा जाथायखौ बिथा खालामना माजबार पुलिसा दायनिगिरि नरसिं फानिखौ खायो जाथायनि उनाव थैनाय गीता स्वर्गियारिनि थामथि आथोननि फिसा प्रसेनजित मालिक एबा मयूरी देबिया माजबार पुलिसनो खौरां हरो जाउनाव दायनिगिरि फिसाय नरसिं फानिखौ खायो पुलिसा माजबार पुलिसा गोथै देहाखौ हरावनो पुलिस थानायाव लाबोयो फारसेथिं दायनिगिरि फिसाया खारखोमानो नाजायो नाथाय पुलिसनि गोख्रोंथियाव हमनो हायो दायनिगिरिखौ नखरारि दावराव दावसिनि जाहोनाव बेबायदि बुथारनाय जाथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे आयदायाव बुथारजानाय गीता स्वर्गियारिनि थामथि आथोननि फिसाया बिमानि बुथारनायनि दायनिगिरिखौ साजा होनो दाबि खालामो অকণমান বজাৰত অলপ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল থানাত আহিছোঁ মই সেইটো টাইমত ইয়াত থকা অৱস্থাত সি নৰসিংহই মোক পিছা কৰি আহি থানাৰ পৰা এনেকৈ মই ইয়াত থকা অৱস্থাত মোৰ ঘৰত গৈ মোৰ মাক হত্যাকাণ্ড কৰিছে জনে মাৰিছে তাৰ নাম কি নৰসিং পানিকা তোমাৰ কি হয় মোৰ আগত যে ফ্ৰেণ্ড আছিলে মই তাৰ লগত বিয়া হৈছিলোঁ লগত আমি থাকিম বুলি তাক মই এৰিছোঁ আজি 1.5 মাহমান বেছি হৈছে সি মোক জোৰ জবৰদস্তি ৰাখিব বিচাৰে মোৰ ডকুমেণ্টছো ৰাখি দিছে সি মোক নাথাকিলে মোৰ মাকক মাৰি পেলাই দিলে এই হত্যাৰ আঁৰত কি ৰহস্য থাকিব পাৰে তেওঁ কিহৰ কাৰণে হত্যা কৰিছে তোমাৰ মাক সি মোক পাবৰ কাৰণে আৰু সেইটোৱে উদ্দেশ্য আৰু মোৰ বুঢ়ী মাটোক মাৰি কিনে সি কি পালে কি বিচাৰিছা তুমি এতিয়া মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে তেওঁক ধৰিলেনে তেওঁক ধৰিছে ৰাতি ধৰিছে আৰক্ষীক কি ক'বা আৰক্ষীক থেংক ইউ বুলি ক'ম তেওঁক ধৰিছে শাস্তি দিয়ক তেওঁক উচিত শাস্তি দিয়ক তেওঁ মহিলা মানুহক এনেকৈ মৰ্ডাৰ কৰিব নাপায় তেওঁক শাস্তি দিয়ক মই এইটো চবৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ